kalung. Hallelujah, naman tayo ni kuha. Pakanamata naman tinilong. Hallelujah, pakaraman tayo naman ako sinikalong. Hallelujah. Surat sa sarito na lumutin ni kalong. Lumayan damutin ni kalong. Baka iyo, namata kami na kanikuha. Surat sa sarito na lumutin ni kalong. Hallelujah. Lumayan damutin ni kalong bay kenda. Hallelujah. Tangagit ko na mata ni Lord. Hallelujah.
here by free. You're not here by fluke. You're not here by accident. And I believe that God brought you here for a purpose. Hallelujah. We are here because of His word. Nothing else but only for His word. Amen. Hallelujah. Wherever you're standing right now, hallelujah, just close your eyes and open your heart to God. Hallelujah. As you have entered this door this morning, I don't know whatever you're bringing, what sort of cargo you've been carrying this morning. Sickness. Hallelujah. Maybe you are mourning, hardship at home, at work. And I want to tell you one good news. You are here at the right place. You are here because of His word. I'm just a vessel. I'm just a vessel. Hallelujah. Hallelujah. As we continue to worship God, hallelujah, just close your eyes and ask God, hallelujah, to prepare your heart, to open your heart. Because the word of God, my friend, is very clear that He declared that He said that His word is not the respect of anybody. Okay, tigo na kami sing na kaniko, siya nikla. Na idola da voy ko dola tamay na kami na kaniko. O may ngusinga, may panala tagana na boss. Hallelujah. Oy kung baka sa tundo na stage ni bola ni tuba ka tua. O sa tigo na stage ni bola sa tubo na tigo ni sa ni raw. Yo be ka tigo me ko ni ko na ser dalang ata tigo ni kuwa. Ni kuwa ndang na tukuna mo nang darul kanua. Mena baka tiki-tiki na kami sing na kanenda. Hallelujah. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy. You are worthy. Hallelujah. Lang ako matikira ito na worship Him. Hindi ko na bekoy. Tell Him that, Lord, you are worthy of it all. Hallelujah. Hallelujah. Bagus tu taki kuai. Wakam ni binaka taki kuai. Yes, Lord, you are worthy of it all. Yes, Lord. Hallelujah. Kaya may wakam ni binaka baka libi kaya mni turangan na kami sing binaka ni kuwa. Ina baka libi turangan na numni dola wati ko na matin na loy kaya mami. Ina baka libi tamango kaya mami. Maraw taka turangan na kalu. Kaya mami baka iyo be kaya mni turangan mataka ni sing binaka tayintay.
Ki me milako tiko mai ne alo ni nana magi turanga na kalu. Tamangu na pain. Do you dola ki me mitholata mai for whatever hardship and load that we are carrying for this morning, Lord. And we believe we are at the right place. Tamangu ki me misati kon tonu turanga nom mani pale na kabin sing na kantai. Masula ka turanga na kalu na be alo randabi na kabin sing na kanikua. Tamangu siya ni kila na beka. Tamangu rengang reba mai turanga na kalu. Kia moninga. Tamangu na kalu. Tiko ngabi kia moni turanga ni wali ni langa. Tamangu tu ndor tiko mbaka ko dua tamangu sa tiko be kwa na alo ni baka tataro. Na alo ni tu baka dua turanga na kalu. Na tawi mate. Tamangu so sa lolosi tiko na matakan singa binaka ni kuwa. Usama sunungu kalu. Tamangu singa ni suka tamangu na suka tale wali turanga. Tamangu na beso tawi me bakana no ni bosa ni ala vera. E na kami simulan ko na nomuni tamata turanga nomuni suai na taka. O baga yo matamuni turanga kalu. Tamangu na kalu. Tolawa na musungu. Baga yo be kemi turanga la beta na lingang tamangu. I said, Lord, I'm surrendered. I'm fully surrendered to you, Lord, for this morning. Tamangu ni tolawa na musungu turanga kalu. Mindewa tunga tamangu na bakala mabinakataki kemuni tunga. E na kami singa binaka ni kuwa. Maslaki ang tamangu sembera tigo mai. Maslaki ang tamangu na singa ni tigo na kami singa binaka ni kuwa. Tamangu binawali tamangu irna. Pagkarongo tigo may sasar tigo may tamangu ng biyo-liwa-liwa tamangu na kalu. Tamangu siya ni kila na bekar lago duro maturanga. Tamangu na posa na ninatala ni ko tamangu na siya ni lesu talawali. E na pagkador na beka saranga tamangu na kalu na beka. Iko talaki na kamisim na kaniko. Melabeti rokowi tinga na zamuni. Nabaliw ng katumbulan praise and worship team. Nabaliw na ng katumbulan tamangu na media team turanga. E na kamisingab na kaniko. Oh, mo nilabeti mo ni posa pinakataki. Kakua me kakua sarangan mundo. Amen, amen, amen. Bakit so takatalamatang na kalu na kami sing na kanikuha? May be seated. Amen. And I believe that, amen, salakutin ko na po sinibay kintabaki, and I just want to, amen, welcome you. Hallelujah, once again this morning. Just give him a big clap offering, and let us welcome our, amen, our counselor, amen, our chief guest who is sitting here with us today. Pagsote ko man na bulang ito kay eti ko batake kende na kami simulan ko. O sa bakang bulat ko ni be kende antundo sara, na be matabu bale na be cell group e na kami singabi na kanikuha. Amen. Hallelujah. Buki madanga be kwa kay bagang be kwa na bagang bagara tung be kwa. Ayang. Amen. Siya ni ngula be kami talangan na sa sarati ko man ang bio liva. Amen. Ni mo na liva ni Waikato Facebook page. E na kami ni sigmina ni ko na panua da bangao ni sama tiko mai kina. E me na nada ni kalau sa kinda baki kemo ni tiko. E nada tale nada nganga ni ngone turanga o Jesu Kristo. O bakambula tale tungani be kemo ni. Na nonda tini kabana sana. Na be turanga mbali nonda panua na be tini kabana sana. O sa kinda baki kemo ni tiko. E na kami ni sigmina kaniko. O ikombe ko sar tiko mai. David tiko na David. Itawi mati na kami ni sigmina kaniko. Hallelujah. O sa mas na kalongko. E na bagado kabei ko na kami singab na kanikuha. Oy kombe ko sar tiko mai. Sa tiko taman lama ruwa. O ya kabei ko na kami singab na kanikuha. Hallelujah. Doanga nada nda mai tiko kina na kami singab na kantai. Aminada ni bula. Nada edu bakina na mate. Nada edu bakina na buka. Nada tako sakina. Hallelujah. O na kani Israeliana wasan damu. Amen. Dahil tigo kina na kami singab na kantai. Pag sisutak talaman na nakalo e na mataga ni singab na kanikuha. Praise the Lord. Pagsusultay ko na kalo na kami singab na kantai. Amen. Hallelujah. There were so many things happening, amen, around us this week. And I'm so glad, and I want to thank God for your life. Amen. Praise the Lord. Amen. I don't know whatever you're bringing, whatever load or the cargo, I may say, that you are carrying this morning. Amen. How was your week? Hallelujah. How was your week? Amen. How was your week this week? And for those of you who've been staying home, how was your week? Amen. Hallelujah. Yandatigo nikua. Nonda ibalu na nonda izola. Amen. Yanda kota kia nga mai buona dava. Bokwa yanda barang na bosa. Ena kami singam na kantai. Amen. On a senator na I want to go straight to our scriptures,
And I'm so thankful to God. Amen. For every study and every sermon that we've been hearing for the last couple of months, couple of weeks, and last Sunday. Amen. Okay, God doesn't speak to you by fluke or by coincidence. Amen. He's speaking or he's talking to you because he knows your situation. Praise the Lord. It is about time that we have to get serious with God. Amen. So every sermon that we come in here every Sundays, there is something. Hallelujah. Once you still have that breath of life, there is something that God is trying to give us. There is a warning that we have to be very serious with His word. He's ringing us a bell every Sunday. Or every word of God that you hear through the media outlet or anywhere or from your phone. God is knocking at the door. Amen. Nanonda lesson ni kuwa. Amen. Da reverend na lesson tiko mai na matei ni veka zaka na vinga na the first Chronicle chapter 13. Praise the Lord. Ona vela ko ramadanga men da reverend na lesson. Amen. As I preparing for our sermon. Amen. Vakawili ka togani from verse 1 to verse 14. First Chronicle, chapter 13, verse 1 to verse 14. Amen. For every testimony that we hear every Sunday, you know, I always encourage testimony. And I believe that you are sitting here, I'm not going to choose who's going to come up today to testify. Or it's just you. If you know that you have something that God have done for you for this week, hallelujah. You know about the testimony, what I always like about the testimony? Okay, who wants to come for a testimony? Hallelujah. We are even hallelujah. Amen. Hallelujah. Please, not me. Choose anyone, not me, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Because they should at least give us our 1 week ahead. Amen. Praise the Lord. Amen. So that it gives you a clear picture for the scriptures that we're going to talk about, and I'm going to put the study for us today. And baletatigo na kena my kauna katonikalo the Ark of Covenant. What shall be my me ulutanga ni vunau. Vida na manda sauto sa teki mo sava, Bekeda na sinikila sa vida na kena vida na singa ko sa may vulitiw kina viva bukilulu. Lakatigo na vula sa donga na kasa ko lakot kumi no gubana na kato ni vela lati. The Ark of Covenant. And I began to go back musale vana na nutaka men na kato nikalo. Matenika, where does it come from? Maybe how does it appear? How was it established? Amen. It was a simple furniture. Amen. Katonivela lati. Till to date, people are trying to figure out where it is located. Amen. Natamata na ngona ni kuwa era sa bangarati nga ibena vanua tiko kina na katonivela lati. Amen. Tiko mbeka mai the Middle East. Hallelujah. Lebu tala na vanua sa bangarati ko na tamata marakuna ibetiko kina na kato. Where is the Ark of Covenant? How was it established? What is the content of this Ark of Covenant? Now that we think we long, why is so special? Amen.
And why are people, they neglect, they're turning their back away from this Ark of Covenant. Amen. They came to their senses when the Ark of Covenant, and they realize, oh, amen. Okay, tiko lago tiko na nongo paki keli. Nangona sa lago tiko kina na puli na bida na madha na kena lago tiko mai. E donga na kanga le tau tiko kina. Na kanga kema mi vivo tiko ngo na kato ni bela lati. The Ark of Covenant. Why is it so special? Why are we running after this Ark of Covenant? Amen. I'm talking about the Old Testament. Amen. Balata ni nonga ilako na ipriu. Na kena waseva tikine tinkarua na se ipriu na tikine diu na tikine tinkava. Kwa talo takitiko kinokwa na ngauna. Hallelujah. Sa mai dhabuka kina. Nelat nangona pako tikino chisu. Kenda sanga mendoni tiko kenda na bula na ngauna ngo. Kiba kama ndale sutal ne vela lati makawa. Au via kauti kenda. Why is this Ark of Covenant is so special to the olden days? To the time of Moses. What are the content? Amen. Why God instructed Moses? Amen. Min tua talenga the Ark. Amen. The politiko you begin with coming to the outer court, to the inner court, and the holies of holies. And this Ark of Covenant, why was it not stationed? Say Membiu and Anumu, Matani stage. Why is right inside? That's why I'm asking why it was so special. I mean, the word special, etikotalera. There's other word that use that's, that exceed. Special. Dawil Saramanda. Amen. Obiang retatikuna may na nomu. Bagananan mo sa tekibu mo sarabati ko say to picture. Amen. Why is this Ark of Covenant so special to the Israelites? Will Saramana matani tikina. Bekada kana bengauna tin katolu. Wasentua kina tikina tin kaba. Kabakan do na kina tikina baba langse tikina baba vitit do na kina baba ndea. Will sarme dake. Rua tolu.
Naka, baka suta ka na kalu na kami sim na kanikuha. Baka suta ko na kami sim na katinday. Sa pera ninda na toso, na binakatamenda na wili kiraw na ng lesson. Amen? Baleta, nangunawa, wili katiko kina, the may have got on the stage when Uzzah was struck by God. Natarango bang bota ninda na bakatataro kaya kina for what he did and why God killed him. Amen. Why he was executed. Amen. Because he was doing the right thing. Sani bakalo, ke bakalo God would have, he wouldn't have done what he did. What he did? Hallelujah. Na nariba katamato ko sa reza ko ni sa sisi. Nakato. Kwangevia daba, kwangevia tarobo kwa. He want to put it back in order. And God straight away killed him. Tauratun question mark. For me, God, why did you kill him? Even David, amen, was furious and said, Lord, why? Amen. David has realized the importance. He already came to his senses. There is a special power. I have to go and get it. Hallelujah. Wow, tu kumandika, tawili raman dan lesun ko baleta. Tapos taro kaya tigo, tama na vuna. Amen. Nonong gumas nina sa tegibu mesa. Kau tigo na nomubaka na nanu nakalo. Nakena bimbi tigo ko. Nakena may boss. Nono boss nakalo bi Moses to establish me the kabo koya. Metara. Tukuno ka dakaba don zambu ni soro. Tabu nakalo. Dalam nawilikan na lako yan. Etalo taktigo ikya. Amen. Nakena lay. God was very specific with his instruction. I want, this is how it's to be done. There were 3 content. And this is the condition. This is the instruction, and it has to be followed. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi ala ko tigong ko na italanoa. Praise the Lord. Kati ko na po sinikalo na yang anita mo. Hallelujah. Na bola ni bunong ko medaba. Hallelujah. Me pakando dono taki kendaro. Na bola ndaro tuda la tiko kina, me mbiti kendaro mando na mando ndaro tu dono kina. Na bola wa e bebe tiko, me na pakando dono taki kendaro. Amen. Sang no condemnation. Kedan tamataloto ni ko level na nga una. Hallelujah. We have drifted away. Hallelujah. What is written on here. Amen. The most common word, shortcut. Praise the Lord. Amen. Please the people. Please the world. Amen. Hallelujah. Abusing of the authority. Not only even at home. Everywhere. Amen. So I think even over God. Now listening go, it's a simple scenario. It was a story that David was willing to go back. Hallelujah. Okay, dalam demanda. It was, man, it's becoming more exciting when you study the Word of God. Then you connect the dots. Hallelujah. God, what's next? What's next? And the most thing is, Lord, what's the message? Amen. Kaya dala ko ramad na dala ko man tapos katatarting ko. Why God? Has anyone? Okay, we are all in the same page. Tapos katatarting ko. Lord, why did you kill him? Why? He was trying, but to be the driver of that cat. That the ark was sleeping, was sliding. To make it steady. Hallelujah. And then God ended up. Lord, it's so foolish. Amen. That is not in order. What will you do? You just leave it? What will you do? Huh? For us, why we clean the church every day? Why we have to, why everyone has to be given a task duties every weekly? You clean this, clean that. Why? Because it's not in order. Amen. Hallelujah. Huh?
donga virango irangoni. Amen. Irna ko tunga na retu ndona ka. Hallelujah. Wakenga remata ko tana zangeta tu. Amen. Sa bonga men tabe tundon tamata lu zangena nungsuna. And then I get to Tomika, pick that up, do that. Amen. Also, he was focused. He focused. Hallelujah. Okatigo, they have realized, oh, this, it's got a special power. Not only that, authority, it's contained in this ark. Okay, tosumanda na lakwani. Lakwani rosanga vulkalima. Na vanuango ntanangele kebaka ena, tolava na matanda na. Alo tambo ni kalo ya nakeli. Kota me veko na dava na vuna. Amen. Kalo ya. Hallelujah. Why did he kill Uzzah? Lakoyani. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Oh. Kila. Ule zakati hungo. Man, it's paying the cost. It cost us. Hallelujah. Sando tu na tiwala rawan ni singa tali dona ka. Talaw man da may thingo. Tapos ni kalo. Praise the Lord. Okay, let's go. Tara man na tikine. Lako yan Exodus 25 verse 10. Parang sar binaka. Amen. Will sar medaki. God nangaw na sa when God have instructed Moses, hallelujah, to make the ark. Will sar medaki. Doon na kini mga dewa bakabiti. Siya bakabalang. Gasi kere wili katal madam may bakantuka. Stop. Merada kava talengan dona kato. Kiba kau ko nalako na tikinen tua etalo takitiku mekina. Nangona when God have instructed Moses to build the tabernacle. Sawatia when you've done that, dahil may na tikinen tiningo, kwenda wili ko medaka talenga. Tosong gase. Amen. Lada sar na tikinetin ka ba ngase. Rongoda. This was the special instruction. God was very clear when he instructed Moses how that covenant is to be taken care of. Lako. That's one of the content. Amen. Kani bale eksakta rawa. Batau binakata mendamai wili katalena these scriptures marono kilakina why was instructed by God. Sangani kinta watevita. In the beginning of these scriptures from the first Chronicles verse 1, chapter 13 verse 1. How David, okay? Who's David? He's the king. Not only that, he's a general, prime minister, everything. That means he was making his statement. He was ready to make a mission. Ready for a mission. Amen. Niduana leader or the hierarchy people there, he have his people on the ground to do the job. He instructed all his ministers. Amen. As we're reading in this first Chronicle. Sabakarotira keda ko anona turanga ni balu todoko, anona minister. Amen. We're na turanga, will be na tiko babanua. Hallelujah. Gonna come in Adaka. I'm planning for this to be done. Hallelujah. Amen. Since Saul time, Sandoni kenda tumingo, and people were so excited. Hallelujah. Why? What was so special about this? Amen. David knew why it was so special. Amen. The Ark of Covenant. No baga wilika no baga keliva mai. Hallelujah. Siyempre kina na New Testament. It is the place. The containment of whatever was inside. There were three things.
Tigo dua sa wili ka dua na una witini. Amen. Dua tal na dawa na kau ni dei, titok ni dei. Eroni. Ken dua tale was the palisit. Amen. Kakana. To signify na nongra kana tigo mai ena mana ni Israel. Tolu na ka tigo lo mai. Buli mantanga em dona kau. Hallelujah. Seu leu. Getu kuna nakalo oi como ngem botana kina na kola. Amen. Na kena that specification keda da sawili katiga au bia kau tikanda tigongo na bimbi. Amen. Se musakota mai bikanda na ngonongo ni vosa nikalo. Da sarangoda tigo mai na vosa nikalo. The word of God. How do you take the word of God in our generation right now? Au kau tikenda tigo mai na ngona kau mai kina na kato nikalo. Na kena dolati tigo mai na lomani basanga bulu nembaki. Adava na ngauna. Hallelujah. Vuru tagi kina. Valentui. Donu maki Solomon ina tui. Gamai vagadala kataki. Enda kilavina kani talano ale tini tu na kai Filistia. Hallelujah. O tuna koto mai sa dambe tuna nonga kalau matakau kale Filistia ngale tu. Hallelujah. Le tu bole ka sering na batakina. Kalau kan mat dona ngam sa lutu tu. Sa lutu nga na nonga kalau matakau. De karoni ngau na mangele. Raza na katuni bela sa sengola ngani lutu sa kamusu tu. Hallelujah. Duana, there was a skin disease outbreak amongst. Sabi bo sakir na kasi lotu, the authorities mesa kwani tigo ika, mesa ka utali dona bonua. The same outbreak. Liado talika. Me da ngau na leba ka tulo ataki. Oh, mesa ka unga, mesa ka ulesu nga be na Israel. Bonole maroi tigo kina ava na lako motevita sange nabu kwa. Ndalako tale bana dalus tale mata na non dalesioni na kabin sing na nikua. Amen. Then ona koti kenda ni baga malua. Okay, as I was saying, some boss ko tevita patakira no naturanga ni balu. His ministers. Weer na be turanga ni betikina. Turanga ni be sana. Sabara utako sotaki anigo. Amen. Okatiko vika na kena bimbitiko na katonikalo. They didn't realize. Don't vinaka, it was right. The attempt to take it was right. Amen. The principles. Nanonga bakando donutaka. It was wrong. Eadala na matanikalo. Procedures was okay. Okatiko ni oti nda wilikauti. Au nange kotumai ni baka wulingo. Non bulan kenda tamatolo nangona nikua. Nanonda sabaka mamanda takatuna posinikalo. Amen. We are sugarcoating the word of God. That's why he was killed. Maikena kwena samni dawa because David made the wrong decision. Kebakanda lako tigondo na tiginongo tuguna tiginongo. Arasaka ko ira na songo tau doko ni na kita ka bakakina. Rongada. Ni santo donu na kango be rekeda ngana dava. Na tamata. Wili manda men tikinongo tikina kato wasitin katolu tikine ba. Donu na kango be ngana dava. Tamata, it's including the Turangani Valus, the Turangani Vanua, the Turangani Avusa, and all the people. It was okay. Hallelujah. Who should he ask before them? It's a green light, or should we wait? Because I believe if David would have consulted, amen, his boss, God would have sent him the instruction. Amen. Since they were on the they were being modernized. When you're talking about Moses back in the days, hallelujah. Sa adabang masala ko man sa adab na stage tevita sa adab may na technology. Amen. Technology. Praise the Lord. Everything was more. Oh, amen. Kuno that yaw. Amen. Nakalundo biya sa bagdon balta na lawa. Totoga na rong italano. Okati kuna besi ngatambu darong ngada tigo mena bosa nikalo. Rongo binaka. Labai ko zakabakina. Tukunalo tiko brother jid mada sauti. Amen.
Uno tigo dona talin tamatani kalo, what he was sharing. When you come to God, give him 100%. When you come to him, give him your 100%. In this case, David didn't give his 100%. Why? Because he didn't consult. Amen. Sa raiza kwa, au sa tikongo dona pono naka. Hallelujah. Au sa bagado ka, sa tungwer na nugu tamata zaka. Why? Amen. Lakumanda na Proverbs 4:12. This is the consequences, amen, of not. Go na kaya na yado ni ndasega ni bagaliuda. Semena na bagaliuda tiko de kwendo don me bagaliuda. Amen. Oba ko ni nakataka ni kalo ya positiko. Amen. Darang mo tiko na posit ni kalo, posit tiko na din talang kasi vida na mga sauti, katiko na nabunaw, na kalo na baka tolo takamay na nung basing ni mataka. Amen. Na vika kede. Ya tukuna tamata may na dolo na singa, o may na vida na singa na kalo will make it to one day. For you as a believer sitting here, do you believe that? Do you have faith in the word? Oh, amen. When Brother Jid was testifying, amen, I couldn't help myself. Because when we went home, that was exactly you. Amen. Hallelujah. I came to New Zealand. Hallelujah. I don't know, nearly 10 years now. I know the same God that, amen. I'm only son in the family. Exactly the same thing my mom would. He said, if you have two of you, I wouldn't even bother about you. Now what's every day. Amen. Katu ni nakini wasi ni kalo melaba melabeti kenda. Na bono iko tigo kinangori, na bono iko salongo longo bina katigo kinangori. Na bosa kede ni kalo na besinga tambo. Sendi bagadal ka melabeti ko. Doni bagatangende. Wili mata mai bekenda na kena tigi na balang na lesson ko. First Chronicle chapter 13 verse 4. Kena balang. Wili sar medaki. First Chronicles chapter 13, verse 4. For the people to see it was the right thing. Okay. Posika antala komanda na Proverbs 14:12. Lesoni rongole weekend ngo. Okila nikolo na pakangata no tapaka sama no tapaka nanu. Amen. Like I said, I'm not here, no condemnation. Amen. Amen. Will ka talma dingay will ka mida kingase. Hallelujah. There is a way that seems right to a man, but its end, it's no way to. It is the way to death. Amen. Kau katiko lesu tale na nonda lesson. Sandonu tigo bitevita. He knew that. Oh. Katiko. Go na nongu ngau ni sala na nongu baka turanga taka na kalongo. Go na ngau ni sala. Imi na nongu baka mene na kalongo. But he didn't realize that death was ahead of him. Amen. Because he asked for the consultation for his people and he forget. Yes, this is what you should do, David, but he neglected that. Amen. Or maybe he was in denial. Praise the Lord. Hallelujah. Ngoni sala da bamana da sa muretiko ena kabisinga binakaniko. Hallelujah. Aukatiko kalustale. Amen. Shortcut. Yes, it's okay. Amen. Being casual, it's all right. No one cares. Hallelujah. Amen. Kami boleh tiga nama dasauti outer court. No laku men outer court ki balembale seber ni tau doko iko mona yavani inner court kina holies of holies. Lewu seber ni yava madangai na outer court. Hallelujah. Self-righteous. Oi kumai bakan doni ko tunga. No condemnation.
Amen. E kona rano dhati au. Hallelujah. Amen. O sa ala taga wana kaluturanga. I'm not perfect. Tamatai wala wala tha. Ngona kere no tuda kikina turanga. I'm going to please you. Lako tigo na vuna weekend na madha sauti. Uno tigo na tamata ni kalau, na lumutu ni kalau, no ngabula. Wakasara tunga no dambula. Amen. Irna kai koronida. Amen. Kenda kere go daka tiko. We have our bosses, our supervisor. Eh? Only when your boss and your supervisor there. Amen. Oiko, lako sara na kena mangos, na kena kokoto doko. Amen. Baleta berni volay dona kem report binaka, mosana kambata yani dona tutumbaga ni permanent part time. Se me tumbu na kem isau. Nangona nga e alikin na supervisor. Hallelujah. Lori tale tu na ikondena. Bakse so takamanda na kalu e na kabini singa binaka dindai. Bakse so takikoya. Amen. Hallelujah. Darangoda tigo na bunau na mother sauti. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Don't do tigo na nogu tala man do tigo nogu tai. Quando sanga ba bulite una kaiwa. Sengo ni lilai. Do si taka to kwa. Ka kede do baka mini kino kwa. Amen. Go se tigo na primary school. Ko kwa ni kadibia na karonia zangu. Yo tala ngau sindikila tu dazaba ni mbale. Amen. Ni via la kede ndaka dibikina baka bimbi bekenda na. Amen. With all those prefixes word. Na ADI, na RO, na RT. Amen. Kwa vingo na kede ndo kadibu tunga. And one of my grandmother, his sister. Oi, kadibu binaka na sana. Ako sabi ko sa kiti ko batay roba bingani. Kuno kasenga. Kadibu nga nadan ko. Kwa nadan ko lilingat ko ngamika. Amen. Ay, nangono sa Burkina na dona kornivuli Durimbure. It was of the permanent school in Fiji. Kornivuli tangani. Nangono ngaleda ko tiko kina na boss sabir na kasivuli. I was okay. But nada because my granddad drilled me ko sa. Tumbere utiko yan tuna ko. Na pano ko lako kina ko senga no kile kina. Nakay tiko ko lilingay ka. Amen. Di ba sa takamanda na kalo? Nakay singa binakantay. Ndarangoda tiko na buno na madasawati. I was saying, what was your reaction? Amen. Go and donaka it becoming a stumbling block into the church. Amen. Da tukunanga se ilomango hallelujah turanga hallelujah turanga ni banua se da banga men da baka menekin don tamata kilengai kena kalu. Amen. So we are so good that we have stairs down there. No loma. Amen. Or whatever na kai ko baka menekin na tutuwa daka se tutuwa banua lilinga maika. Nakalunga na kileke. Bakse so takamanda na kalu e na kami siya binakadentai. Bakse so te kwa. Kuman balin da merongo de tigo na posi di kalu e siya ni bosa tigo baka talaka. Amen. Na pono ko to ni mai tulira ka kino na kalu non darambola. Hallelujah. Hallelujah. No condemnation. Amen. Okila weekend na ndobi. We baka okay tigo na kato ni kalu. Sa ayali na non da baka mene ya. Non da baka turanga taka na bosa ni kalu. Hallelujah. And it's becoming a norm. And it's becoming okay in church. Hallelujah. Amen. Hallelujah. No condemnation. No condemnation. Hallelujah. It's been a while. I was there titingan ko bakit tabi may sana dua. Hallelujah. Ando mumatuanga na di batunga na wash ni kalo. Amen. Halake dua na ka. Kaya na nung may laveta na lingang po na kalo. Ando baka, ngata may virtual, nita laveta na linganta. That means we are surrendering. Hallelujah. You're giving yourself to God. Amen. Amen. Bei ko kipaka oi ko lang may nabubalea. Nabubalea o kiriko. No condemnation. Nakalunga menaroko. Nakalunga menapaka mini lo manipalego. Bayar lenga kina may koronida. Nangona nga turn his back sa lago kina pola. Nakuha na lenga patangaya sa tikivu ang katalamay. Amen. Kung matangay siya ni bagan dami-dami sa ang katalamay, nung dami-dami, ndo talaga nung dami-dami. O kaya tiga ko na nung tabaga mene na nung tabaga turang ataka, the way we should treasure the word of God. Because talin doon na ka, bibigay ko, bibigyan ako siya ni Kalo. Hallelujah. Tatoso. Amen.
E na le yadho ngana vanua ngā le matekina o usa. Okay, kenda sakila na puna nona mai mate usa. Okay? Mateni kai felikina o te vita, he didn't instruct God. He didn't ask God. God. Okay? Kito sa baru daka bango toranga dona ka. Isenga ni vola usini ulika. Tuni tunga that he gathered all his officers and all the people. We are going. Yes, let's go. Amen. O ira tu mandanga. Amen. Kemana balik sa kila na dava. O ira tu mandanga na doon merto. Tigo balik ka. Ira tu singa ni tigo ka. God made it clear. Nanganda ulika kina na lakoyan. These are the very people, the very tribe that should be. Rengo merto wala ka tigo nga. Huana kato nikalo. It was not the case. Okay. Okay, tiko na modernized technology. Dava na duin ko sa renoreza. Kada sa wili kamay na lako yani. O sa kalima sa lako may na tikineti ni karua. Tinkaba. God was very clear to his instruction. What did he say? Nakato ni kalo medava. Medava. Kutuno kwa membiu na kau. Koula. Dona kau. Dava magedaka. What was the difference can you see from Moses? Yado tevi tamai. Moses sinadava. Laveti nakato ni kalo. Merto laveta. Mera laveti ko nakato ni kalo. Amen. Liado tevi tamai o katiko technology. Sa visa na ngauna ni karabi kalo. Sa mera do na stage ni bula sa dava. Sa senga o katiko kina. Sa senga ni muri na bosa. No na bosa. Amen. He began to use his own, whatever he thought, he said, this me mata vinaka kina. Amen. Au kati kuna sugar coating. Praise the Lord. Kuna redudal ntikina ya. Dasa dawa tukumendo na stage mula keda nado. Via the cover sona kame mata vinaka. Amen. Hallelujah. Wakso ta mandana kal bakaya. Bangangalu bakalilay. Amen. Abaro tintalang abikenda. Wala ko mani ko may bakayang kati ko nga. Hallelujah. Kibaka, oy ko seti ko na bulan ni. Hallelujah. No se berno. Bita na numugia me hado man 100%. Amen ni na otingo nakataki ko. Praise the Lord. 100%. So ligo todo ko na kalu. Dati ko ngon duindo kati ko duindo i. Na beka, we have differences. Amen. Of our problems. Hallelujah. Lala ti ko beka nakubate may vale. Hallelujah. Bila sabi tanga-tangay may. Amen. Siya nga tigo na zaka-zaka. Praise the Lord. Lako nga na buwasin ni kalo. Tebita, baka zal katako kwa. Baka mbale-mbale ba tin karua. Amen. Nasala kaya dana numatiko. Ninando doon be. Kaya dan taman. Kaya baka sa tukuna na kalo. Kaya baka sa buwasin na lom na alo tambu. Kaya baka nabuli tigo na vei bukilul. O nabuli na tigo kina na buwasin. Nabuwan ni alo tambu na numumula. Oy kon, it will be very clear. Amen. Inadaling ang kila tiko oiko kuwa. Abakambauta tebita. It was not the case. Amen. Na kena dui baleta God gave his clear instruction. Sula no na ibakaro na kalo na katongo kato nivelat mela beti. Kami bakadal kata ko tebita baleta there was a new technology. Amen. New technology. Sa ngila davi. Praise the Lord. Okila ni doon na turangan ni tal na taba na levu. Hallelujah. Turanga basu. Tigo ko na taba. Buna tal tigo may nakalawan doon na sa nabili may nang runga. Okila niya viral na video mo. Nung nabunaw tigo may siwa ng conference. Amen. Napende de vaki katutu. Inalaman ni Jimmy. Amen. But he was on point. Gaya pa tigo ko doon na po. Saya ali nanonda. Bulan ni daong garaba na kalaw na ngaw na ya. Sira kabia katigo ko na fondo wase na taong bali na ngaw na ya. Hallelujah. Rebosa na lumutin ni kalaw. E bagay adoka na kalaw. Ngana ni kuwa sauti. And he was saying, let's bring it back. Bring it back. As I'm speaking today, sonaka, iko sa bagadal kataka. Sonaka, iko sa bagatamata taktiko. Sonaka, hallelujah. You are sugarcoating. Sonaka, iko sa bakamamanda Amen sa bedalati kina bosi ni kalo. Amen. Para da bokenda.
tinikavana sana. Hallelujah. Duin ndai tovo, vakavanua. Hallelujah. I always say, na vanua ngo and do compromise kina. Amen. Na vanua keina. Sanga ni lotu nakalo. Choose. Dingitaka. Amen. Ha? Uno tigo tabalengo na vida na sauti. Nangana sigiteg butoso. Ia na wekanda. Amen. Kenda ndando ndona kana ndavaka menea na wekani. Hallelujah. Vaka vanua. Salele na nomu doka o katigona kato ni bela lati. It is the place. Na dava. Na vano ni vita vaki. Na vano kede tigo kile na kokoa na mana na kakede ko pia tavuta. It was that package was in that ark of covenant. Amen. When you talk about anointing, no tukuna tigo na lumu na serau, everything, the blessing and everything was all intact in that package. Hallelujah. Darama tigo na tala nongo, nangona sa felki na sa matekinosa, gaindua na Redona turang gale maroko na kato. Gale maroko na kato for 3 months. Sali vakiloko ya. Non ale maro. Tu kuna tikunga ya na dava kaka de tikuloma na non ale vakamaringeto kwa. Hallelujah. Vakamaringeto ngoko na bosa nikalo. Na bosa nikalo le maroko ya ngedava ngai vaka ya voka. Kaka de tikuna lomo ni package. Hallelujah. Sarauta me lesu tale me yotevita. I have to do it right. Do it right. Amen. Worship team. You can measure. You can measure twice, but cut once. Amen. Maybe you're still standing there. You're sitting there. Amen. Sa seti ko na toso. Hallelujah. Eko sando donu tiko na vanua iko lako tiko kinango. Baka mbale tin karua. It's not from, it's from the word of God. Nangau nanga iko na le baka tamata taka kina na bosi nikalo tabaki ko nga na mate. Au singa ni baka rekimni. Au wasa tiko ngo bulan ngarabi kalo most of the time it compromises. Awe zonga. Amen. Kina no dito baka vanua. Hallelujah. Challenge taki kenda. No condemnation. Amen. Nakitigo ni kalo mi bisa utaki kenda mai. Si dava na lasu ni tevo sa tukuna tigo kwa veiko. Me tukuna tigo kwa senga. Gona don gona ndai toba banua. Gona kanda klekina. Ne tauke ni banua. Hallelujah. Sa dala tatigo na wasa ni kalo rabekani. Amen. No condemnation. Katigo na tatala me buno tigo tatala den Lako ni bango na koro. Na bimbi na piwakani. Sa teki butoso tiko, sa tiko wana outer cord. Sa tiko wana outer cord, sila ko tiko sa nambula, sa tiko. Tarong tiko na vunau. Once we still have that breath of life, He's still our Savior. Right now. Kenda kia dengo, amen, tapakay bola mata, wili kina ko ito da kito ko inigo. Na mate na, kiteki vuni ko anda senga ni kilao, there sa lolo sitiko, and it's point in time right now. Amen. Magayang bong level, son, it's so much. Even the young ones, yan na uwambula, yan na kinang kasi. Hallelujah. Nabay taladi may sanang ko. Sa, may singa, kanga ni may singa. Natarang isa. Siya ni madala. Hala ko to ya. Pagkataw daw ko tagito na bula. Has anyone, laywas siya na bosa. Pagkataba ko sa lako ya. Hallelujah. Ala ko to na dela ni nona. Pagkarabi to na bosa ni kalo. Amen. Nakaw na mundingin-tingin na kami sinunani ko. Au kay tingon na. Kato ni kalo, the ark of covenant. Amen. Parolay, tinitali to gani ko. Obya baka na numiko nga kabuekan. Kaya doon na ka. Mo baka binakataka. Hallelujah. Nabosa ni kalo. Wilika. Nakataka. Amen. Practice the word of God. Amen. You have to be loaded. Amen. And the man of God came to testify as to, and he's summing up. Not only loaded, but you have to be fully loaded with the word of God. Amen.
Au ka tale na puno tale na bida ma sauti. Tapa mandi ko wara katiko na kalo na paka totolo taka mai. Hallelujah. Satu kuni mai ni sa ni rawa. Hallelujah. O sa mai. We heard the testimony. Some of the things, situations that happens into our life, God only allows that to channel us back. Amen to Him. Praise the Lord. Kenda kede ngonta la kuzuru mai, kenda kede ngonta thaka pepa. Amen. Wili kina kwetu thaki tiongo. Si toni kima mina ngona ya, si la kona expression of interest. O tianga thaka na points. If you are qualified, then you go. You can be entitled. Kono go sandu indui. Amen. Ona waka totola taka ngana tukuni alongo. Ke waka iko thaka pepa ke waka iko. Se waka titinga taka te ukati ko lande mai no mani pai. Waka ndina taka. Waka turanga taka the Ark of Covenant. Amen. Ke waka utukuna veiko ni buka saranga mai na minister immigration. Nangauna ya. Lako nga mo ko mai pikta ngana ni tu pepa lestale. Mai na dona vula to tukun. Dona vula to sa tukuna mai na immigration officers. You have only 1 month. Amen. You have only 1 month to submit. You have to go back. Hallelujah. May nandoon na pula ya. Nakalong kita kabang kami tulungan na siya. Baka susutakan na kalong. Nakami siya. Kailan all the testimony and all the teaching and all the studying. Nilagot tigo iket. Tawara minom. Have faith. Baka dinataka. Uy kung bago tigo na kami siya nakanikuha. Hallelujah. Sa suni wala sa health may. Sa tibo milan ulum. Hallelujah. Or so you have to find some other sources. Oh, tu daka tigo ni kuha, mo promote ka tigo the Ark of Covenant. Amen. David no na mai kota lesutale why he was so concerned to come back for the Ark of Covenant because he knew it. Amen. This is my future. And he did. Amen. Praise the Lord. Nakalo, nadamanda ko la ko duro mo tigo. Dona vula sa tuku ni marto immigration. Tu na ngoni tulung ko tu sudik. Visa na lawa. Kimni na taka tigo na ngoni. Bekenda na say you have to register your child first, registration, and you have to do their passport. That takes 3 months. Sa tuku na immigration tu na vula. Amen. Dona marama kitu mai lotu batatiko. Hallelujah. Au siyang bando ni kila ni tamana nga. He was an immigration minister. Kalau sa kila tu non darbesinga ni mataka. Givarawiya na kau lago rumah. Na kalau sa biutamai. Balata via kila na kalau. How are you going to take the test? Amen. Ikum bek sa lago mendo na bulan tuwa kan dua. Sa baka tataro. Amen. Hallelujah. Ken bale no na Mateo sa sambal. He didn't deserve. But God is a God of covenant. Amen. Ken na lo mani ko ya. God, why? Kalau na kalungan ni nona bosa. Amen. You have already tangabi kita nakalon nona bosa ko. Amen. I will stand my word. I'm not a respecter of anyone. Kwa ukati ko kina. Saruta mera pakata ta ko me korni tamat na daba. Amen. Balat ni sentor baka bimpi na bosa ni kalo. Amen. Dole mo nangaw na law tikenda na bosa ni kalo bakanta. Amen. Hallelujah. Rabi kani. Na bosa kita ngai ko bitaw da mai na kalo. Sabi sa utak kaya na bosa ko. Na bela bitikina. Obya bakalo nga katangan do ng bula. Ina kami siw na kaniko. Amen. Baka di nataka na mo sinikalo. Amen. If you still in the outer court, sasanga kina ina court. Amen. Eso na kayo ko siya baka minemene tingor. Eso na kayo ko siya baka trata. Puta. Sa kina nga you have to come to a sense. Puta. Ahora ni tukunal taka. Levo na bekada. Kaba na kalo. Hallelujah. May nasiyanga. May natikay. Hallelujah. Siya nga ba doon ni baka tala kataka. Nung bulan ni baka yuti ko na kalo. Amen. Hallelujah. Kimnina sa tigong ko ni sa may. Kim sila ko minangon na siya $12 an hour. Kasi with maybe $1.50. $2. Amen. Don't take me wrong. I always get a freak out me so. Amen. Even they are on the 20s. Even they're still complaining. I say Saudanga. Amen. I didn't even say a word. I just laughed it out. Amen. Whatever place that you're in right now, appreciate that. Because God put you in that place. Amen. Praise the Lord. Tapi ngona kaya do tunti ko talaga si. Kaya la ko man tabi ni bola mili update ki mena. Ya se 2010, maybe 2009 or ono ngona kaya do suka ngamay.
Huntley, she was a nurse, working at Waikato Hospital. Ano ko tulak tungan niya, pingan na singa kaya, bulan na kalulolo to. And she always offer lunch to me. Hey brother, can we have? And then, when she wants to know something, she always dig. Tell me. I said, no. Just tell me, I'm going to do your, na matin nung daw niyo tiyo na ko na, nang kita ka ba na numuka, nakamanda, tuko naman nga, why? I said, Trumbo, we just fast because, she wants to know why I was fasting. Amen. Kasi nga, usang ato nga nito. Ha? What happened? Sa tuko Domingo. Amen. Nanguna, sinembula sa tunaw, sabi atak-atak. Pati tundo ito nga. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salah ko na Vosailagi Father. You do well. Sabi nung hello well ito. Sa tuko naman yung Christ. You've been told to do that ages ago. Could have saved the money and that. But for me, I use that money for the fuel. Kanili loto na banwa keling ko. Amen. Ay, nalong sa do kama tunga. Tiki wala ko sa do kama. I practice the word of God. I said, Lord, when he used some of the money for the film, then he used in the things of God. And I practice that. Lord, I'm going to do the same thing. Amen. I practice the word of God. Now, I'm making a situation now. You see? I said, Lord, I know my God. And I only told God, that money I was saving, I use it for you. And I know that, God, you know exactly what is happening. And then back to the Waikato, and then I told her, my sister, this. Amen. And she also had the news. She didn't even tell anyone. And she said, brother, next week, this dad is going to be flying. She thought that I know, her dad. My dad is going to be flying. And she was going on one of the ministerial to Europe. And she was going to come to New Zealand because they were the youngest one. Do kadibitunga ko Pepe or something like that. Melisikovinga, the youngest one, then they flew back to Fiji. Amen. As she was telling me that story, nabakatutusan to nga bakalew nanguna puno ning gasilew atubulaon we matangal to parama. Halong gipikta nga man do na statement. Labutong gasilew kay bango na nugunga gani mas. Siya talingi mas nga tura. He's coming over to New Zealand because of our papers. Au sabakatutusa. Amen. Au sabakatutusa, sabakambau to katuranga. E buka mango New Zealand. Siya kanim balati kwa. Balata ni sa tuko ni mai. Dona vola. And it was real. Lago nga mo kwa may sikobi katuno tatalagasin. Dala ko dalibi sikobi now. Kimamilako. In the midst kimamisi ndambe kedi tu sa tuda ko kwa. Sabago may nandatinan. Wele. To rigota ka batani sa. Ko sala ko mo ka sa tawo na linang ko. May tawo lako. The Lord, you said your file is in here. I said, wait. Oh, no, you give it now. She took the paper, all the files. Kakil me balitir tu nangon. Tulong ko. Siya ka tunitakan ng passport. Amen. Awaseti ko to nangon. Wala ko even to na immigration. I didn't realize one of the lady in the counter was a trainee. She's a British. Sala ko tikon ko ni Vosailagi vital no. Sabi ko biaw. Excuse me. So why don't they have their passport? I said because as I was trying to explain, and then she told me, if they don't have their passport, how did they get into the country? Amen. As soon as she told me that, if they don't have their passport, don't have their visa, how did they get into the country? Oh yeah, they came by spaceship. Amen. I said, well, you asked me a stupid question, you'll get a stupid answer. Amen. Hallelujah. Amen. Things happen into your life, but never to build up your faith. Amen. Nangauna sa lago kina. Osama ko turang. Kibakaway ko sa bakaw tamay. Intuana immigration officer, dona immigration na minister ni immigration me. Kalako may kautangan na nortoy wala to nangonego. Amen. From that 1 month tolungan na singa. Hallelujah. Buno tigo garantin talangasi. Wala ba na numero ngati ulit tukutuka. Amen. Para uda batalibe kada ni tukutuko. O may tigo ngani ko me bagalong gangata kiko.
Amen. Vanua dava. Eko sa tiko kinongo. Hallelujah. Baka turanga taka. Baka mene mene. Amen. Vei kenda. Amen. Nomi tutu. Taronga tiko na punongo na mada sauti. Amen. Hallelujah. Vosa levo. Yana vosa nikalo. Dalilinga mai. Come as you are. Amen. Come as you are. Lako mai iko batagi ko. Duvan ko ngasi. Senga ni duwe kia ngarabi. Ngarabi ngana kalo. Ira kedina nona todo ko ndambe kedira. Hallelujah. Ngarabi ngi kia nakalo. Amen. Siamba kana rongo sana rongo ni ko. Ya amna vosa nikalo. Hallelujah. Para dava bekenda. Ena kabini singa bina ni ko. Amen. Asa raba kana kalo ko tevita ena singa koya asa kaya. Asa kauta via wakaipe na kato ni kalo. Asa senga kina ni kauta ki vei koya na kato ko tevita. Kina koro tevita. Ia sa kauta waka tiki taringa kina vuvale ni opeti itomi na kai kada. Asa tiko ko opeti itomi kei na vuvale na kato ni kalo ka vula tolu e na nona vale kasa wakalunga tataki ira na vale i opeti itomi ko chova kei na nona ka kevenga. Amen. Lako tiko ngona ndai tintini ni vunau la stadi na bongi na kamera kabin sing na nikwa. Amen. Sa fail na mission. Hallelujah. Da sa ngoda ke maya. Amen. Da sa kilavinak what happened? No, will you go because he did not follow. Amen. The clear instruction that was given to Moses. Amen. Kasi ni mi bagaliudo ko to ask. Amen. From God. Kwa rongoda ngo kwa na domoni tamata. Kwa rongoda ngo kwa the advices from his officers, army officers. Ira na minister. Hallelujah. Domada wa ko sa rongoda tikongori. Naki non damai. Lago tiko mena boss nikalo. Kabi kenda na boss nikalo. Taka ko ni buta na bula ni baka songo ni bata. Ta panuongo na may build takikina na nung bula baka. This is the place. Amen. Iko nga baka takiko. Bunu takitiko bikenda na mata sa uti. Work out your own salvation. Nalawa la kongo nda duisanga tiko na kianda. Auna singa ni kotira to na lubiang sanga. Kianda daga taki kianda andu tiko ni lawa la kongo. Amen. Hallelujah. Kena tintininga na kami sim na nikua na nona le marro e peti tito. Na boss nikalo. O kai tinga na kena bimbi tiko na boss nikalo. Si adaba na kai pakalati lati tiko. E pakavuna tiko kina na kena tao tiko na numu marro na boss nikalo. Piuta. It's about to let it go. Let go. Buki masam kami kwa let go. You have to let go. Iko masam piuta sona ka pakatula wataka. Amen. Hallelujah. Uno tiko na tal den. Amen. Kwa na mar paka mar geta tiko kwa sala ni bewe kani. Yana tabalena. Amen. So there it's becoming a stumbling block. It is time. If you know what's going to happen, it will make it's a bridge. You have to decide which bridge to cross. If it has to be for God, amen. Hallelujah. God bless you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. I'm not here to judge you. Praise the Lord. Amen. Amen. Nangon ni do taringa do meo kalandi. Ko bultatala may biti. O bang ha? Bultatala mi senga. Asa banga? Okay me to bring hoy. Hallelujah. Praise the Lord. Senga ni paleta non ta may tukunan, bulangan ni bakit tulawa. May avanga do na stage ni bula. Amen o sa may kakere sa bagangaw na sa. Baka tulawa taka no sa biuta. Already tukunan na vei kakere ni bula wala ko do may. Amen. Ali dalam don stage ni pula, au sange takama don turang. Ke baka ni bakam puleo na nuku panon tabu tigo kinango. Turang na karabi kemuni. Se baka da boy, what was your turning point? Amen. How did you leave those what you used to do? Amen. Ena kabni sing na nikwa. Hallelujah. Tava manta, oi ko se
Ka kumbe tiko kina ngore na kabising na kanikua. Hallelujah. Ena kabising na kandai dai. Abia bato na kanga. Amen. Na kena bimbi no ndaru maro na basinikalo. Ope tito wingele. Thobi ko andona. Veiba kalunga tatakilevu. Amen. Na nona le maro ko na basinikalo. Na tava na basinikalo. Hallelujah. Tiko kina usawasi o tiko ya. Kiba ko pinakata. Amen. Kiba ko pinakata mo sarava. Rongo na tiko. Rongo diao. Na ngere ke viko lago thuru mangore tiki tiko ni lago ngo. Kerbe wasi tiko na madautinga go bango isa. Ngere ke nda lago thuru matiko ngo. Amen. Tiki tiko ni lago. Vida na mandao sauti. Hallelujah. Vendente. Amen. Kiba kanta safika. Amen. Kiba kanta safika. Amen. Usara ni bagatula usapa ngo viko ya. Sara ni cancel tale sonaka. Nonton na lago tiko na besinga. Amen. Mentuli rongoda na bosse nikalo. Tuna alon dina tiko kina. Give me the singa out day of na barumbuka. And see I was sitting on the table. Kono na thurunga makwa. Amen. She gave me the good news. Atuna. Amen. Sonaka. Sa tiki bosse tiko kina viko na kalo. Ena kai misiu na kaniko. Tuda ke batakiao. Ena kai misiu na kaniko. Taramenda tarana kai niko se bada bamanda. Na no musa marretiko. Na kato ni vela lati. Amen. Dakila bina kana itala nongo ne olako na Hebrew. When you go to the books of Hebrew. Lewa ko le bagawilika. Amen. 4 to 16. Hallelujah. Nangauna sa may wasiru wakinan. Amen. Nelati. The veil was uncovered. Hallelujah. Sa may yoti kia nakato nikalo, the Ark of Covenant. Niolako na libaga wilika. Hallelujah. Hebrew 4:16. Let us come boldly into the presence of God. Saoti nangauna ya. Nanong matataki kenda tiko ng bete, saoti. The word of God is here right now. Nangon sa may bako tikino tisu, sa may rumbeki na nakawalatay. Hallelujah. There was a thunderstorm. Ena, lakon na nayasayasing kay kasirwan the veil of Calvary. Amen. Napunaya sa may otikina. That you are entitled right now, amen, to come boldly and to present yourself to God. Hallelujah. Sauti. Kato ni velat. Nikua. Hallelujah. Sa may bakoti nangon turango tisu. Nanon nga tirmay kalibar na balatigo patakiyaw. Singa talindong kay durubo ng bete na kayo nakanikua. Napanangay ko to the kikina. Hallelujah. Come boldly to the presence of God. Hallelujah. Amen. Bunangay ko to the kinakay nakandentay. Hallelujah. Ano biala matanal nga mo bikwa God, I surrender. Make another covenant today. Hallelujah. Bunangay ko to the kikina. Na kami singim na kanikuha. Hallelujah. Sema ni baka dabo na bekandar sa tabo na bekandu. Nakakuha baka tua ni natu baka tutang kandar tua baka tua. Sema ni baka dabo na uno ni dar sa taba. Sema ni baka dabo na toka tua. Sema ni baka dabo na rangke. Hallelujah.
Semani ko na kalono kagu. E tu beria logo bunikara au bulive ungarama tikonga na logo semani mama. Yo turanga. Semani mama. Hallelujah. Lama matikira to na worship team na kami nakatiwa. Hallelujah. Na make house sota. Vakatava. Nasangan itaroba. Jangan itaroba ng darlom na nakalunggo. Yo, hallelujah. Maria, Etuberia, Logo Unicara, hallelujah. Yo, tranga. Yes. Yes. Yo, tranga. Ano puli kay mami tranga. Tama ko na kay manuzi kay mo. Yo. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Dios turanga. Dios semani bagava. Semani bagava na bulog ko na kami. Sini bosa bagatala ka. Siya mani bagataba kento na kamo bagatusi na niwa. Siya mani bagataba na vingre ka sa tao. Ena siya ni taroma. Hallelujah. Siya mani bagataba ng pulay pale. Siya para ni tao da kutiko. Hallelujah. Siya mekako bagando ni taroma ng bagayo na. Mekako bagadua. Di ba tu bagandua takiko. Ena kami singa binakaniko. Siya mani bagataba. Hallelujah. Siya mani bagataba. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah, Tuhan. Hallelujah. Hallelujah. Tunalinga mwekwa. Hallelujah. Kave koya turanga. Ena senga. Ena senga. Ena senga ni tao turanga. Hallelujah. Ena senga ni tao na membula. Inga rabi kemu. Hello Maria, Betuberia, Logubuni Gara, Logubuni Mara, Albuli Meu Garama, Bikonga, Nongu Kalo, Albuli Meu Garama, Albuli meu garau di konga ndogu kalo. Albuli meu garau di konga ndogu kalo. Hallelujah. Pakasuso takikoya. Pakasuso takikoya. Let's give him a big clap for free. He deserves it. Hallelujah. He deserves it. Hallelujah. Hallelujah. Tamangu na kalo kema mimpuli nga turang. Me kema minkarabi kemuni. Kema mimpuli nga turanga na kalo. Me kema mi baka vine vina kataki kemuni. Kema mimpuli nga turanga. Me kema mi baka mene mene kemuni. Kema mimpuli nga turanga. Me kema mi baka turanga taki kemuni. Hallelujah. Ye kema mi baka vine vina katuranga ni vosa tiko. Be kema mi turanga. En a seconde na ya uongo turanga. Kema mi sabaka tula wataka turanga. Hallelujah. Kema mi salago mai be kemuni. Ena ka binisinga binakanday tay. Oh binakabakalevo ni sabakandey takane mamibula. Sa mani bakadava. Na benren ratamam kema mi sotava. Ena sanga bakadoni na besa utaka. Ni mamibula ni dinati kemuni turanga. Ni ukeke mami. Please, Father God, help us to go through. Hallelujah. To go through our mountains. To go through our hardship, Lord. Thank you so much. Binakabakalevo na iwa binakango turanga. Kami sabagai buat-buat tamangu. Kami sabagai buat-buat turanga. Ena kami ni singa binakanday tay. Hallelujah. Tamangu, kwe rumah ni kuat turanga. Rumah nalo di bakatitika. Tamangu sa tigo bay koya. Nalo di bakampauta. Nalo di tabi mata tamangu. Father, they are healed right now in Jesus' name. Tamangu, whatever circumstances, for all the sickness. Hallelujah. Nalo di mata turanga kami sangkanga. Oni angkanga tamangu wana mati. Hallelujah. Sanggang kabuan na mati turang. Nalo ni baka tataro sa saw mi na kami singa binakantay-tay. Oh, binakabakali. Binabali mi binabakazoka. Madaw ni tukunialo turanga. Madaw ni gangka. Hallelujah. Muni labeti muni rokomi. Muni bosa binakataki. Tamangu na kalekano muni bosa. O di sa talani ko na muni bosa. Father, it will never return void. And nayazo tamangu, it will come. It will work out for the purpose that you sent it for. Na boso ni sa talama ni ko turanga. Sa bagaya zoka. Tamango na bagaya zoka turanga. Ena kay bisinga binakani ko. Moni labeti moni rokobi. Hallelujah. Nabagaliw. Bakasukata liwe kem ni na rokobi na langi-langi. Hallelujah. Tuda kitu na kay binakani ko sa tabi. May bekem moni turanga. Hallelujah. Father, we give you back glory and honor. Hallelujah. Na dai Jesu. Hallelujah. All the saints says. Amen. Amen. Bakasuso taka na kalo. Ena kay binisingan ko. Bakasuso taka man na kalo. Ena kay binisingan binakantay. Hallelujah. Lulumadanga ba Sam? Just tell to the one next to you and tell him, are you ready to testify? Amen. Tell her, are you ready to testify? I'm not going to choose. Amen. Hallelujah. Inawatinga na siya ko. Hallelujah. Lako taka may. Kwento to mi ko to minasoli. I'm not going to choose. So, amen. Iko ni pamuno meate. Hallelujah. Kono mbu na basari. Kaya kasa pa ungete na lom na tam na matiro. Katugo na kita talaga si Christian. Mangkita ka ba ko na tatugo niya lo. Hallelujah. Amen. Amen usa. Wawa. Amen. Muni sabi sungu ta man naman. Hallelujah. Hallelujah. Iko biya tugo niya lo para usara tiko. Ena ka bisi na kanikuha. Hallelujah.
Pamni minakatakan na kalau. Era meke mai na Israeli. Yo, hallelujah. Keina tibereli. No anu mama na sambutu kanaem. Kochi obasana kada kamana. Era meke. Era meke mai na Israeli. Miriama keina tibereli. No anu mama na sambutu kanaem. Kochi obasana kada kamana. Era meke mai na Israeli. Miriama keina tibereli. Nawanu mama na sabutu kanaem. Kochi obasana kada kamana. Biko itipita. Hallelujah. Itipita. Manu gasti kenangone. O mula sara uta kenani beluru. Nawanu ayala takivekenda. Biko itipita. Biko itipita mera sangole. Manu ngasi kenangone. O mula sara uta kenani beluru. Nawanu ayala takivekenda. Yo, hallelujah. Meke. Mai na Israeli. Miriama keina tibereli. Navanua mama na sambutu kanaem. Kochi obasana kada kamana. Era meke mai na Israeli. Miriama keina tibereli. Navanua mama na sambutu kanaem. Kochi obasana kada kamana. Era saya. Hallelujah. Munda musasuka. Oh, metaroma na balu esi. Itipita saroma wakadu. Era saya samula. Yo, hallelujah. Munda musasuka. Oh, metaroma na balu esi. Itipita saroma wakadu. Era meke. Hallelujah. Era meke. Miriama keina tibereli. Navanua mama na sambutu kanaem. Kochi obasana kada kamana. Hallelujah. Era meke mai na Israeli. Miriama keina tibereli. Glory. Navanua mama na sambutu kanaem. Kochi obasana kada kamana. Dai. Hallelujah. Hallelujah. Tusin. Nakaloka uka ua senga kera lewe. Nai malu sano gutuni kua. Dai meki lako ichipita. Saya ukochi oga rofika. Yo. Nakaloka uka ua senga kera lewe. Nai malu sano gutuni kua. Yo, hallelujah. 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 I believe Hallelujah. Hallelujah. Bakasoso takana kalo. Ena kavini singa bidaka kwa. Buki basama kabe kwa. Are you ready? Hallelujah. Dambe. Amen. Hallelujah. Amen. We are on the dot. It's 12:15. Amen. Bakasoso takatal na kalo. Ena kavini singa bidaka kwa. To all the brethren, the mighty people of God. Amen. Hallelujah. Don't make me choose. You don't know. Baksa takataman na nakalo na kayo nakadintay. Amen. Kaya sa taran na lom na tamo kaya kayo biya tukunialo. Amen. And I believe
Pe lago tigo na wasini ko ndona ka. Sa tatuki tigo na matenelo. Amen. E ko via tuku na ndona ka. E ko via tuku na binaka ni kalo. Dona kalo sa vela beti tigo na nombola. Amen. E na ka visi na ni kwa. Amen. Sa vida na kaloko. Hallelujah. Tini ra Jesse. Baka sa taka na kalo na ka visi na ni kwa. Hallelujah. Sau. Amen. Praise the Lord. Amen. Raida, kenda si tu ngamai na ngauna ni David. Hallelujah. Tuku na nakalo kenda menda vidi mai na bosi ni kalo. Hallelujah. Ha, kenda si ada tu na bosi ni tomata. Amen. Mai. Hallelujah. Baka taka talma na kalo na kami sing na ni kwa. Praise the Lord. Hallelujah. Gona maramanganga ni kalo. Amen. Kami sing na ni kwa. God is good all the time. Au vetor nangono binakango mo wa na nakataka kalone kami kwa. Andam bit kumira sa tukunyalo. Nelongu sa yabla chiri yo samantu wachi. Lokoto bana bulan ren don do bikiro ba biuchi kero da kavana pepani ito tambaleta ni to permanent resident otia wele baka live kero tora ni kuko baka tamata kero sinirina kero singi baka samataka di kalongo chikora bichikira kirau nga baka teki kirau kinda bikirau kero klana ni rumurumulumu iya bako ko te kiro mbeka ni kiro lebu na ka kiro rawata te buti ko menembaki lako te kono la menembaki ya kiro siang baka ndoni baka samta ka tiko ni vekau tiko na kalau vekau tal tiko na unida ni rombo na baka veti au lodi taka ni tu pepa baka rau tiko na bongin rau ni nungu ni tiko mikiro wakilama ini kiro satandre. Iyo kiro daka vitinga ni rokoko wakatamata. Aulo daka wana pepa sa ni permanent resident kia ni wakarau don walenga me ruanga na madha o kiembera sara. Kiro turo tiko wakatamata. Aulo daka nga sanga ke vitiko na lako ibiti mele wakaidoir na songo sa lako tiko sa utiru na madha o koe me sa lako na madha o tarawai ana kena lutuliu. Au sa no kutinga ni tabi ni tepa na immigration. Harto sa tukuna sarama iyo. Waka mungiri tikuna buke lulu me lutuliu me atusi ti lako kona lutuliu. Au sa kira usa vital no sa 2 weeks ngo. Ngoro na lakangango ibiti ve moniti sa natuki. Kira gir tale bakan dua ya saat itu mi video kon lutule bakan bakan gir ya non to response kumilio iya na via madha ngango madha mingo bato sa bakan ita kuni nala ko wich me kun leita ho barombo kon gengir satu kuni me via o e wara kiti kon na polis e na toro e rosanga bulasinga asa bangalutiko sala koko yang kareb na songo sa kasar bi ko la kongori leitiko bakantua kiro nga sa kinda bikira mikiro baka nakata kirau mikiro nanu manaka lewendo eda kaba bikiro baka bioti na kalongo me eda bikiro na ni roitini be baka rotek na kalo be baka bulai ya
Kero sin kilati kuna bimbi. Kero boga wele tak. Kero kilati kuna binakani kaloyo. Kero boga wele. Kero tarani roko ko boga tamata. Lei ruana mada o tao. Kero san du intambe kero intambe maybe toko intambe neo. Kero vital nota ka kindar mendaru daka vendona boga tulewa. Indaru na sindrani bango tiko. Lele yado na vi Vosailagi ia esini wakanga mikiro biso te kiro bakat kiro kuni vi wakasanga mikiro eu musanga iko ko musanga ia kiro ndil sanga kiro mundanga waka mikiro biso te kiro ia ba ona nakataka nakalo nero maindambe dona ka kiro video call Kito saba ko elewel takatigo na garap klo na vitu iyo sa kirong kitigo po takatale. Leindo niyo ko na tumati ni nagmomo. Iyo ba nam nakataka ni tubo kedi chiko ni kaloya metao chiko. So taba may nakaya may viti no nangole sumay kiro la beta roko tigo na kalona kana ni ko. May tiga butik tali kito may tigo ibale. Kiro reida ni oti may nanona tao. May sele o yau waiting list bala butu may nembak sao chi giriti au nabononga may dakatukin na private hospital dakatukin on giriti may o sele au sengni ICC senga roro na biso miri ge ya mo ko ya kero nama ka menosoli on pos do mandanga na $100 seng saranga tol na mada ni to mai chiko ngo kito sare de chinga na karo nda ka na kaloni to pula kero sasa senga na soni ren senga na kakana iyo ngona senga kinanga iya do mena vivaro teknika lo ni rumbula ko ela kutunga ya ni kutetene rona to kutunga ya ni kanga sasa kita sambula seranga bana senga kanga kita urisingi ya do meni silandi mi kita utik puputa may do wir binakat sa me to subuta lengo yo kero la beta roko kaloni vivaro teknik ni tumbula baka vitamani Wakil siya talis ko bukan Allah menalang na dia dari mana cikan ka. Haleluya. Bakso tak na kaluna kami singim na kanikuha. Amen. Bakso tak na kaluna kami singim na kanikuha. Amen. Natukun niya na kami singim na kantenta. Ikon tambet tingungol. Amen. Tabasasya. Amen. Tabasasya. Tabasa tukuna. What has the authority have said? Amen. Na email tabang bek saya doyani. Amen. Sa tukunani sa sengani rawa. They have to try some other sources or other avenues. Kita bakam ni binakatiko. Sini bosa tiko bakal kabi kena nakulu na bingano todo. Danu itaka tiko nakulu. Ena kami simna. Kanga ni serang tarong na tiko nikua. Amen. Mikakwa bakantua. Amen. Napakataw takan ng darong karaba nakulu. Nabika ikola ko durma. Ena kami simna kanikua. Pakasyo takatali nakulu na kami simna kanikua. Na ituba-tuba nga bekenta. Mena ngrebi nga mena pakandota ki bekenta na buke lulunggo. Kiba ko iko ngalala. Bitu na kaloko sa nategi butiko kina na Bible study. Amen. Hallelujah. Lagu mai. Babung geti ko na kangu lagu mai. Lagu mai may rongoda na bosin ko na study. It's been going on. Amen. Obakam ni binakataki bir na yang rabongi tiko they making an effort. Hallelujah. Lagu mai. Lagu mai bitu nga ngai walu nga sa sukatali. Lagu mai na alo ni nanamaki. Lagu mai na alo ni ngangangre. Ena kabi ni singim na kaniko. Buke lulu bitu na kaloko. Ena lomani palilotungo Bible study. Amen. Buki sarba sam kabi kwa. Buke lulu. Hallelujah. We'll see you here. Tudak sarba takia na kami singim na niko. Baro tinti ko bekanta. Sokolo na kabi ni singim na kantai. Hallelujah. Dati ko na share ni baka tatamba berto na. Setiaw na buke lulu na Bible study. Parang buka na masu-masu. Amen. Tudak patakia na kami singim na kanikuwa. Parang buka masu-masu. Praise the Lord. Baruai. Bikim doon na worship team. Pulisere. Singatambu. Madaminggo. Hallelujah. Tini nakaloko sa nategi butigo kinando sokulo. Na madaminggo. Hallelujah. Surat tamayan doon na wekamu.
Hallelujah, na kami sige binakadiko. Muna ngayon ko to kikina. Hallelujah. Bambo na matamu, na kami sige binakadikuha. Hallelujah. Hallelujah. Bawang hindi nakataka na kalono na boss. Amen. Mabudi binakatang matang anak kalo na muna kong turkina. Hallelujah. Sabar ni bisaw, sabar ni bisaw. Kalau yalon di na kami ni matang binakan ni sigo binakan ni ku. Na nabosan dorong wata tigo ni sigo binakan day day. Marore ba binakan na kato ni kalau. Na nabosan na marore ko kukuha na kami ni ku. Hallelujah. Tulito na kalami Joshua na ibola ni munonggo. Wekako niya limen ang usumu, baka nananukina, singa kinambongi. Lakawa na kakena nga sa mulay kina. Kung nakikalaw nga katamatayado. Hallelujah. Hallelujah. Binawali mo turangan na kami ni ko. Kiwa miroko wikya muni na kalaw. Hallelujah. Labiti na yan muni. Kiba minto ka na muni turangan na kami ni singa binakan ni ko.
Yada kau-kawan, yada gangga. Yada mana, yada sebenarnya bisau. Yada ulam balik tanah yada kenga. Yada tolama na ikatumba kenga. Sebab tulewati ko na mura-mura di tamata. Kimami rokobi kemuni na kalau singawi na kanikuha. Namun di Vosailagi, baka tahu dia tanya bela lagi. Yang sangat diotirawa. Yang tidak mana baik babi, rahmat dia bilang lako. Turangan singal yang membinakan iku. Kami babi dibinakan iku di sekau itu kan ada membula. Karena kami singal yang membinakan intai. Haleluya. Mata tapi kami ada bening dan memang di salah. Mata tabi kemuni turangan dan nabi bakan anak na singal lemin kuah. Mata tabi kemuni turangan dan nabi bilang lako. Turang singal itu anak kayu buang orang mata muni. Dan singal lemin nak tintai. Binawala boleh tuku turangan. Kalau sahabat baru tak kami kemana dan singal lemin nak tintai. Haleluya, mau dah leke babi turangan. Bala tadi kami kila anak kalau ni, tu anak kalau kami ngarawa sebenarnya di wisau. Turang abi nak awalnya besar sekali lebih nak diku. Haleluya. Maka rokok tadi itu kan ada muri dan cuma dikelo. Bila awalnya besar ada muri puasa, ada muri tamata, matalati kami kemami. Bila awalnya turang dia nak bakal lo tengah tengah ada bola. Musuh tahu dan buka wangka, bakal sudah alori kemuni. Ada bakal tahu tu tinggal dong. Bila awalnya bulan rembulan ada muri tamata. Wira lebih mudah, maka rokok tinggal singa bina kata dai. Bila awalnya besar turang, wira rasa tinggal main mana liwa. Kami sahabat kalau mau tetaki turangan singa lebih bina kata dai. Menan tambah nomor di bawah sekian gelet tabawa. Turangan singa bina kata dai. Kami singa ni suka talawala, kami sana buai wata. Kau tahu apa nih? Kau di baru tak kami ni babi. Ada singa bina kata ku. Bila awalnya besar singa lebih bina kata dai. Na turang ayan na maramo yan, na zormo yan na ngonelaw. Turang binawal ya busara na kabo. Katung matandol na loma ni mangongo. Kami minawakan dire tagi kemo ni kira ni may turanga. Binawal ya muna laka. Turanga mayroon na apply tingo na non rabisa. Na katung matandol na turanga. Binawal ya busara ni may kalaw. Sanabi ya sana bulan na mga turanga. Turanga umaso na kalaw. Kemo ni turanga ni na bagarotaka. Ada singa binakadayday. Binawala mo na may tsawat sari. Binawala mo na may tsawat isay. Turanga binawala mo na tawing matyan ang bula. Binawala mo sana turanga na singa binakadayday. Yan ang kaw-kaw niya lang muna yun. May kalaw. Binawala mo na singa lang binakadikuha. Nagkabay maroon yan may induy lako-lako leso. Yan may bibibubali. Luman yung gano'n sala kami na hindi mo na tolili. Bay maroon kabay takumaki. Bay birimbaiti. Puna-una liwa sa lakada libi baka mabuataki. Kaya lebih bang lengkai. Kami samar itu kan kata-kata dari kamu ni. Yang singal lebih binang di ko. Iba kalau orang tetap ada yang mula. Binawalnya besar ada singal lebih binang dendai. Non rombulan na lumuti di kalau dah menurut tiga bulan maikin. Non rombulan. Marah non rombulan ada singal lebih binang dendai. Binawalnya besar ada yang kalau. Binawalnya besar ada singal lebih binang di ko. Kami sampai bota-bota kena kau ni baru tak kami kimami. Baka rokok-rokok tagi na namun isam sabah. Kaya masuna baka binibinakan ng kumuli. Diyos naman may turangi baka bulan din ang bula. Tolong mo lemo di kalau taman na kena lo tabu. Sani mo tanong mo nilalaman kena naman ibibakan ng ngui. Dahil kena mo yung bula kuni klasa ako may kakosar ka ni mo. Amen. Diyos. Amen. Nakapagsulta ka na kaluna kami sing nani ko sa sigot ko weekend na songoni. Lulu sara wa ko ndambi tiwa samu ka be kwa lamaniao.